nukuri kubona umuntu avuye muri ubwo buzima akisanga ahantu karashika ngo ku kibuga cy'indege gusa ngo agashiraho telefone bamukamubwira ngo yinjira n'umutazoza amubwira ibintu byo kwiyegera ko mukaza mwibuka gusa ndege zabaye nk'amatatu bimwe muzo umwuka ashinzwe muri twebwe ngo azatwibutsa buriya atari umwuka w'Imana gusukujemo ni ukuri ko Imana iri mu ijuru wowe kwama wibagirwa ukazuruhuka ukibagirwa n'abana bawe ariko igihe cyose umwuka nazaza kwibutsa ineza y'Imana ku buzima bwawe uzabumva woca bugufi gusa ushima Imana mu bihumbi no mu mamiliyoni yari mu makamba yari za Bujumbura na za Rwanda na Kenya ariko bakagushobora ikakuroba imemero banda la parte vergogne saname kosafi tu pre essence ingoma ngori mumara muza mutarama mu gisirimu munezerwe nk'abasirimu mwicare nk'abasirimu ngurenze ukuguru kukundi ngo wumve kuko wageze ahantu kubera urufunguzo rw'imodoka ufite wumve kuko uremereye nuje kuvugisha abantu ubavugishe ururimi rutaruva mu kanwa wewe yo wa Mungu we roho wa Mungu kazi za roho zibarikiwe kazi za roho
umwuka w'Imana gusa niwo wonyine gusuza ukwibutsa ineza y'Imana. Abigishwa ngo bamaze kubona umwuka umaze kubamanukira, babahawe misiyo yo gutatanya ku isi kugira ngo bajane misiyo, bajane amakuru, bajane ubutumwa. Filipo ngo yamatukira i Samariya, ngo ashike ngo atangira kubwiriza abantu b'i Samariya, ngo asanga nta butumwa burahagera, asanga hari umugabo witwa Simoni w'imaji wari waramaze abantu gusa kubatangara, bakaba bamushururukira gusa ngo Simoni niwe muntu gusa ngo bari bazi ko ari ukomeye gusa, kuko ngo yajyaga batangarisha mu bitangaza akora, akamababwira ngo nimuze hano, ati ngiki igiheko ndagifashe ngiki, zana ugutwi kwawe hano, akamakora mu gutwi, ati ngiki urakibona igiheko, ati ngiki humuriza humura ngiki. Filipo ngo atangire kubwiriza, ngo abantu b'i Samariya ngo barakizwa, ngo baranezerwa, bumva yazanye andi makuru adasanzwe. Iyo bavuga bumva ibintu byaryoshye, ubutumwa bw'Imana iyo buri mu mwuka wera, umwuka wari wamanutse, amakuru ya Yesu atangira kuryoha. Namero bari yakora itonde baba itonde modeste we itonde uvuye pe vuga mu irungu kuri ye ntaheruka igisimba mwihangane nuko ibintu byamugendeye. Noneho ubutumwa ngo butangire kuryoha. Filipo ngo abwira abantu ngo batangira kwemera, baremera, batangira kuva kuri ya maji no kuva kuri ya makuru y'ibinyoma, bya binyoma batangira kumenya ko Simoni ngo azababeshe, ngo bose ngo barakizwa, ngo bamare gukizwa, ngo bamahoro ngo tubatize. Filipo ngo yamatangira kubatiza, Simoni ngo amenye amakuru, nawe ngo yamavuga ngo ati hano nzosubira se tangaje abantu bya bintu uzakora maji yageze no muri bene wacu nyine mwari muzama amakuru. Ubu nyine abantu bari kugenda ahantu bakagura imiti, bakagura ibintu bamara, ngo twabonye ngo muri Australia ngo hantu tuye ngo ibintu ngo bitameze neza, none ngo tuma amafaranga ngo tujya ku musozi, ariko iyo diyo noneho izoje muri Afurika izobagwa neza kabisa. Ati tuje ku musozi, nta makuru yari yabashije, yumvise ko hariho umuntu uheruka guhura n'ibyago hano agapfusha umuntu. Ati zana tuje ku musozi. Igihe ko kigeze Busia, tugeze Busia kiratambitse, zana andi mafaranga iti kirarangiye, twari tugiye kugifata ukishaka kishabuka ku mpaka wa Tanzania, none nga ohereza na ya transport, ohereza na ya passport na guteresha, noneho tumaga tugihige. Ati ngaye nimugikurikirana, ati kiragiye neza, kigeze kwa Gisekedi neza, irikitsa neza, kigeze mu Bugarama. Simoni we Simoni ngo yama avuga ati nashira ngatize, baramubatije ariko nta kintu cyari kimurimo, yarabonye gusa ko ibintu bihindutse, arajirisha aravuga ati noneho ahangaha kugira ngo ushobora abantu nawe uzoza mu gisirimbaka, niba uzakubita umugezi no kubitunga, ni ukuri ko Imana abantu bose ntibakishwe, ntibarakakira umwuka we. Ngo abonye ngo ukuntu ngo bahaye bakora ibitangaza, ngo yamavuga ngo dukaza mwumve kuri uwo mwuka bahereze ku mafaranga. Mbega abakristo b'ibihe by'imperuka we, mbega abakristo b'ibihe by'imperuka we, mbega abantu barimo kohereza amafaranga baje kubasengera, mbega abantu batakicizera, mbega abantu bakamukiwe. Ariko muzumuka umwuka wajyaga vuga ngo nimugende mu marango, muje mu marango kwa Rane, mugende mushingemo amandiko, nimumara muzunguruke gusa muceceke. Umwuka wa mwuka waza gukora za gahunda, ni ukuri ko Imana n'ubu aracyakora, twari turi ahantu twaciye gusenga ni Abanyafurika like us. Urusengero abazungu basengeragamo barasaza, barashiragenda, bararitaringa, bamafata rwa rusengero
baruheza abanyafurika barababwira ngo take iyi land turayibahaye. Bari mu giterane cyo gucelebrating kuko bahawe n'urusengero rumeze gutese n'ahantu hangana gutese. Ni nko gufata kuri Penweri nka kabiri kahatanga for free. Mwibuka ukuntu mortgages zimaze abantu ibo mama babaheza free. Iyo wategereje neza ukarindira isezerano, ni ukuvuga ngo umwuka wera, igisobanuro cy'umwuka wera Bibiliya ivuga ngo twamuhawe nk'ingwate, twamuhawe nka deposit. Yesu yabonye ko agiye kugenda, abona ko abigishwa bari batarakakira umwuka, abona ko bazacanganyikirwa, nta cyerekezo bafite. Arashaka kugira ngo abaheze asiranse yuko amasezerano yose basezeranijwe azasohora. Afata umwuka arababwira ngo ngiyi deposit mbaha. Ishaka kubahamiriza ko Yesu azogaruka akaza gutwara itorero. Ngaya makuru, nguyu mwuka, nguyu mufasha, nguyu kansela, nguyu advisor, nguyu muyobozi, nguyu mufasha uzofasha mu bihe byose. Umuzoza mwumva makamuki musaba umwuka wera. Umwuka wera tuzatumuhabwa rimwe, tuzatubatizwa mu mwuka wera rimwe. Ariko kuzuza umwuka ni ubuzima bwa buri munsi. Avuze ngo duhabwa umwuka wera rimwe, ariko kumwuzuza ni amakuru yo guhora dusaba Imana gusa ihora iduha umwuka wera tumuzuza. Kuko umwuka wera azayimenaguza kurusha ibindi bintu. Ntazaje ahantu hacapfu, ntazaje ahantu h'integeke, ntazaje ahantu ho gupfa kugenda gusa. Ni ahantu azagenda abona hameze neza, mu nzu imeze neza, agahita yinjiramo agatangira gukora. Uwo kwibaza ngo ese ndacyagira umwuka wera arimo, yo kuruwazinze lebura yarifashe gusa, ategereje kuzongera kuzuka, ukamuhamagara ukamubwira ngo Roho wa Bwana shuka, nimerudi mimi mnyonge, mimi siwezi, ni wewe ushoboye mu buzima bwacu. Nico umwuka wera rindiri. Uri mu kwibaza impamvu utakirota, ukibaza impamvu wakamukiwe, ukibaza impamvu utakicuza imbaraga z'umwuka wera, ukibaza impamvu uri mu kwishura amafaranga bagusengere utakichisengere. Umwuka wera ari muri wewe, ari muri wewe, ariko ntacyo hayakora. Imodoka iraparitse ntawe ihayije. Imodoka pasiteri twajemo yarimo imutubwira dusohotse ati muramenyega mutibagirwa telefone yanyu mu modoka. Nimba telefone imodoka yakozwe n'abantu, igeza isigaye yibutsa abantu ngo please do not forget your mobile phone. Umwuka wera akaba arimo kutwibutsa, ariko twibuka icyo umwuka tubwiye. Umeze neza babene? Hano niho Adelaide bazavuga. Ese ko iyo muje mukaza mwigenza nkiriya mukaza kumva gusa ko nanone nje kiri mushasha taramenya uko ibintu bimeze, muze muzane hano ukuntu nahakunze hano. Abantu ba Brisbane ariko mukore gusa subscribe kuri no channel, mukore subscribe kandi musharing n'ayo makuru gusa. Turabasuhuje kabisa. Twataramye Adelaide, turi kumwe na ba Rivera Kamena, turi kumwe na ba Brother Abdul na ba Felix n'Urahari n'urya bageye witwa Ndedata, wewe witwa Olivier, nanje ngira umuhungu witwa Olivier. Imana Yesu mwishe uriya kuza gutarama ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Nicyo gisobanura ukareka umuruho wawe, ugafata urufunguzo rw'imodoka ukarubika ukaza ugatarama. N'ubuzima buri hano hantu bugoye, ntabwo abasaza ari bonyine bacu. Bibiliya yavuze ngo abayoborwa n'umwuka bose ngo nibo bana b'Imana. Amen. Opposite, abatayoborwa n'umwuka ni banda n'abasatani. No, gira opposite y'iyo statement.
abayoborwa n'umwuka, abatayoborwa n'umwuka. Bibiliya iravuga ngo dore imirimo ya kamere ni iyi. Ni ukugira gute? Ngani muvuga ni ishari, n'urwanga, n'ibyifuzo bibi. Niyo mirimo ya kamere. Ni ishari, n'uburozi, n'ubusambanyi, n'ukugira nabi, n'uko Imana iri mu ijuru, no kwirema ibice. Iyo niyo mirimo ya kamere. Naho imirimo y'umwuka ni iki? Aho icya kabiri ngo ni ukwihangana, icya gatatu ngo ni ukugira neza, n'ugukomeza, no kugwa neza, n'ingeso nziza. Aho baramanuka munsi hepfo twahaye Imana icyubahiro. Ngo n'ibindi bimeze gutyo amategeko abigenga, amategeko abihana. Kandi ngo umwuka na kamere ngo ni ibintu bihabanye. Ngo kamere ngo agira gute? Yanga izo umwuka akunda, ngo n'umwuka nawe ngo akanga ino kamere ngo irarikira. Bwana asifiwe sana. Nuko niko ibintu byagenze. Nimba uri umuntu w'urukundo, umwuka wera afite ikibanza muri wewe. Nimba uri umuntu ugwa neza, umwuka wera ni umupfureni wawe. Nimba uri umuntu uzugira neza, nimba uri umuntu uzufasha ugasengera abarwayi, ugasengera indushi, ugasengera umwuka wera ni friend wawe. Ariko nimba ugira ishari, nimba ugira umutima wo kwizema ibice, nimba uzurwanya abakozi b'Imana, nimba barahagurukiye kuroga, nimba uri umusahura, umwuka wera yasohotse ntakiba muri wewe, azayinenaguza ari wewe, azayamamenya ahantu ibintu bimeze neza n'ahantu bitameze neza. Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi ngo ndagira gute? Ngo ndakomanga. Umuntu ngo nagira gute? Ngo nakingura ngo nanje nzinjira muwe, ngo dukure na yeye dusangire. Shiramo igisiri.
icyubahiro. Bicara duhe Imana icyubahiro. Akoresha abaganiriye bacu. Mwongera amashyi. Ese wicaye. Wamaze. Nuko kose. Ese wari ugeze kahe? Sinzi kutubagiza. Wari ugeze ku mbuto zamuka we. Duhe Imana icyubahiro. Nimba hari ahantu dutandukaniye nabi ni hano Reverend yaravuze. Nimba hari itandukaniro ribaho ry'abemeramana n'abatemeramana ni hano ku mbuto. Imbuto za mpembera zarabuze Reverend we. Imbuto z'umwuka wera. Uri mu kwegera umuntu ukagira ngo afite imbuto wamwegera wamufunaho gato mwatindana ugasanga ni igitumbwe. Ugasanga ni Komesha mikoro tukumve nawe. Ese ukandiriye kuvuga kabuti. Imana tuba. Haleluya. Haleluya. Nimba hari ahantu dutandukaniye baba. Olivier. Ni imbuto. Kandi ngo Satani ngo yagerageje kwisanisha ngo n'umwana w'Imana. Ngo Yesu ijambo ry'Imana rizahitubwira ngo gutandukanya ngo abakamere n'abamuka ngo ni imbuto z'umwuka. Imana yaravuze ngo abandemo ngo muzabamenyera ku mbuto. Hari umwuka w'Imana hariho n'imyuka ino mu isi itananiye abakamere n'ukugira umwuka w'Imana ugira imbuto za mwuka w'Imana. Abisi Satani ngo yaraprogramera aravuga ngo se ni gute mwoshiraho ibintu bisa twese tukaba abantu basa. Aravuga ngo kubera ko haje umwuka wera agatanga Bwana sifiwe. Haleluya. Bino bintu nariye kubatanga mu mutungo. Reka mbere ko no mwinga. Wino. Yeah. Wino alizibali. Baba tukira ngo kama unakuimba na Satani anafanya nini? Kama ni kuimba, kama ni kutesa, kama ni kutabiri. Lakini hiyo sio njia ya uzima na kuamrisha. Nimba ukweli Satani niwe muntu wa mbere uzurangiza mu gihe akavuga ngo twituriye mwana azava umwana umeze gutya dutangire tumutekiniki agitwite uriya mwana. Ese ibintu birumvikana ni umuhanga muri izo ariko ngikintu cyamwanya ko Imana imbuto zamuka wewe yashatse ngo kwera gusukundo ashaka kubona wagira imbuto agira ngo arere urukundo ngo yamayera amasakuri iyo mpamvu tukora abantu bagira amasakuri yashatse kwera imbuto y'urukundo zaba bigufandikiraho nk'igiswe n'utamase zaba biba amasakuri yagize ngo agire Bwana asifiwe. Haleluya. Yagize ngo agire ngo kwihangana biramunanira aba mutu arananirwa burundu. Nibo bakristo turi kubona basenga mu gitondo ariko ku mugoroba bakitakana umwami wacu kandi ngo bakabitakanisha imirimo yabo bakora. Usipoteze bure wokovu wako Wakristo
ejo abarezi banizera bazumva ku mwanya vuga abantu bashoboye iby'Imana ariko Imana yanze kubashobora pe tibafatika mu by'Imana mu yandi magambo bazi iby'Imana ariko Imana idashaka kugira n'imwe bavuga n'icyoza mu gusobanura iby'Imana ariko Imana idashaka kugira n'imwe basobanuraho n'abajamate turabana turagendana ariko inzira zabo ni za kisirisiri ni za kipanya wako na njia za kisirisiri za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi pole pole zitakumaliza. ngo batoya ngo batamenya gucumba ngo nkabanina ngo bakamenya ngo kunywa nkabasi iyo ni imfura yo mu isi ariko nubwo tugendana ari ubuza ngo dusubiremo hari imfura yo mu isi ntabwo ari ubutumwa bwiza yaravuze ngo Bwana asifiwe yaravuze ngo ari kubabazwa n'abakobwa ngo batamenya gucumba cyangwa guteka ngo nkabanina ngo bakamenya kunywa nkabasi bishatse kuvuga ngo Bwana asifiwe. Amen. Iriya mbuto wese mwanya wayikuye hehe? Iriya mbuto winjije mwana. Iriya mbuto ugira. Iso tagira wayikomoye hehe? Uriya mbuto winjije mwaso na nyoko. Iso na nyoko batagira wawukomoye hehe? Bizana mwisi y'umuka. Umva mwisi y'umuka ubivuga. Duhimana icubahiro. Ese nabwirije wowe uruwanda katugiye kwandika God duhimana icubahiro. Umwuka mbikure ijambo ry'Imana ari muri Matayo mu butumwa bwiza hazavuga ngo abadafatanyije n'umwuka wera bose ngo baza basandaza mu yandi magambo tibigirire n'ibintu zabo tibigira variyo ni ibintu by'ibicocero niba abantu baza bagendera mu kuvuga ari niyo kwisiga makeup
ukaza winogereza umunwa neza yero uje twaye umukobwa noza nisiga neza kayinogereza ejo bundi umukobwa twahuye niwe ngira ngo yacubisemo umunwa mu icupa y'amasuka uza mukora ibintu biri smart wifotowe neza wimakiye neza ariko ubona afite uruja gusohoke kawe ushire mwuka w'Imana imbere aho muri igikorwa cyawe uzi mpamvu bahigushuka ukemera kandi ugashukika hoya sibe kudabwira umutu wawe unabaye utantera amabuye ko ndavuga umutu wawe unabaye hari umukobwa ushize nayo bitaze mu buhamya twari tutarabiye yaranyandika nabwo ngo umukozi w'Imana nzabona wandika utuntu twinshi tukamfasha kuri Facebook atari n'umwana w'umukobwa atari ko hantu ngeze irara hantu ngo ryaramukuranye ngo azasohoka iwagize ngo ngiye mwarunda akagusura na bisanzwe ariko ngo kubera mbira n'iryamubanye byinshi muri we ngo ryo gusambanya ngo akaba yisanga yitavye telefone y'agahungu ka kitukanga mbese ngo yabaye chronique kugeza ubwo ngo gahunda ziwe zipfa abaye mu buzima bw'abandi iteka ryose utamudikiwe na mwuka wera n'ukuri imyuka y'ibisiyo iyo utaba mu gicucu cy'Uwiteka ugendera mu mahame y'ubwami bw'Imana n'ukuri ubaho mu buzima butamugana urakoze kumwe kuvuga akagute ijambo rya nyuma ese ndivuge cyangwa narondogoye habe niyo mworeka kwikiriza ndari mu kibazo mutima wanjye bituya mutima wanjye nakugabira we nawe utanganga iwawe woja baada ukamenya ndirimbo mutima wanjye bituya mutima wanjye nakugabira we ukolese Jambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaje mu biwe ariko ngo abiwe ngo ntibamumenye yaje ari we mu mucyo uvira mu mwijima ariko abari mu mwijima banga umucyo na bugingo n'ubu nzababazwa n'ibihe ba Paulo basenga ariko turimo nzababazwa n'ibihe ba Yesaya beretse turimo ariko nkabona abantu bakeresha mwuka wera w'Imana bitwara ukundi kutariko beri izindi mbuto kandi bitwa ngo baba mu mahame y'Uwiteka baba mu bikarizo w'Uwiteka basabana n'Uwiteka ariko narasenze mwuka arambwira ngo mukuri hariho abantu batari abakristo bapfa bagendana n'abakristo ariko batari abakristo ngo niyo mpamvu bagerageza mu gushaka kwera imbuto z'abana b'Imana ngo bakere ibitumbwe ngo nuko atari abakristo bagendanye n'abakristo ariko si abakristo urabaye tugiye gusenga Bwana asifiwe nabwiye umuvandimwe tugiye gusenga nabwiye umuvandimwe kandi nasomye Bibiliya abantu barimo tugenda na Kevin Ndango hari ibintu tuzatuvuga bakagira ngo by'abaporo sinasomye kandi Bibiliya nk'isa yose turimo kuza mudegeta ndangije ndasenga samukiza kiri kudutose turamfata nja maono ure mu maono uzi maono ya kandi uyi muyandi madamu ijambo ko murayishobora muyire kwa ritu ngira kaza mbona hano hari umurimo mwiza hano hari umurimo Rome kugira ngo duhakikishe kandi dushaka ntabwo nabwirije narimo kuganira ariko ejo nikaho uzopaka kujyaho umukomera amashyi tugiye gutamba kandi mwihangane abari amutambire kaho kubera ko naje kubona mufite systeme nziza ariko itaragera iri iwacu hari ukuntu uri kwamukora nk'akaziga hano nono iwacu ntituri ko muri amamuduta tugatanga none mwihangane kabano tumenyeranye habe n'uri dukurikiye arashaka kukubona mu maso ariko karabona bene hano hawe ntabere umuntu none
bano bakeya beza berekera hano niturangiza tugiye gusenga kino cifuzo. Bwana asifiwe. Tugiye kubwira Imana ngo kuri no musozi, uyu musozi Bwana asifiwe. Neve Imana ibaremere niba nuyita ingozi, niba nuyita gasoko, ariko hano hari isoko nziza. Aho umuntu wese azoza akandagira n'umuntu, aho umuntu azaza akandagira n'umuntu muri Imana. Ni ibintu bigomba kubaho kandi ukagonesha amaso. Amen. Imana icyubahiro. None barihangana adukurangire gutyo, hanyuma tuze kumusubiza n'umwanya. Ugende buhoro papa, buhoro buhoro, ngaturanga. Arabo